taphilo shuni wakala madoda madala tibafana bancane mayenu taphilo shuni thina sehlula ntanga sehlula banganga kule nyanga ezayo sehlula badala thina sehlula ntanga sahlula banganga kule nyanga ezayo sehlula banganga kule nyanga ezayo sohlula badala kule nyanga ezayo sohlula malume kule nyanga ezayo sohlula badala kule nyanga ezayo sohlula malume Jeba yimi umfana ephinde umgqilazi nensizana umgqilazi ngethamba umuntu omgqilazi nange ngaba njena ilanda le bese ngomethisi proswani madoda awuthi ngitshela ukuthi ngibani yena ngutiti sake sikhona kodwa ngithi ngathi ke wenza umuntu abawazi amagala ushikashika phezulu intombi noma sihambambazana thisile manje nofakazi bamkhulula baleyo umanyathela umhlabathi ngathi usaba ngosezelo abantu ngiyaqeqesha ngisikuselo wona uzimonalo mama uthaba nosamqaltoni ngicela noma ngifakazi le bese ngithi nginyona ndizela phezulu lokusasa yini ukusele phansi kwakhala zekala mawukhala zonke mawuzonke kwasifela ngikhala jatu ayithola komsinjalo nesiphambisho ngithi sukile bafana bakithi ayidate ayinaruvesi amandipela wasifela ngidibela ngibani bese bayini into yokuthenga bafana bakithi ngizololo uswani madoda bayibuza bayiphendula bathi umfana ayiphindo ngani ke lo ase ngithi bafana bakithi mina ngizongilaza bafana bakithi mina ngishaya ngengo baphinda bayibuza bathi abakhathamezi ngani ke futhi laba ase ngithi mina bafana bakithi leli gama leli kutaba zakhona sekusafika le wesitha bayenza fesa njalo kusakhathameza kusawusona awukhathi suka awuhlaba hayi bafana bakithi yengisalunga ke manje sibuyile nakulonyasa okwenza kona lokho esidume sakhathameza nje ngithi ngimile segqumeni ngiphethe hawo kwesonqebe izinduku kwesokudla ngikadebona bonqatha ababeqhathanisa nathi ngoba senza lokho bayakwenza nabo awusisole madoda hey wayenza indawo emabhothanda indawo mfana nobuke manje zifa ngamvunye manje bathi ebakhathameza Zinenzeni bota phawusini hayi abe ngcono ukuthi indawo emagalo into ihamba njalo ayiphethusa wayijimani kodwa akangikho lapho ke phela baskithi abafana bakithi ngipetheni keshe before ade bayithintela awunobuzo awusona madoda hey emabhosa nafana kithi awubuye nawe uzokhathameza konke ngoba nakusenkhathamezile la asiye hey Sele mi bafana yemnya yemila ke koyo bafya ngoma amili mnya sele mi bafana yemnya yemila ke koyo bafya ngoma ngithi mbili mnya sele mezi kwethu yemnya yemila ke koyo bafya ngoma amuswa kanjani ngathi ndombe sabuqoma Iti amungu spega njani Ngathi ntombi zawukoma Shiyuva lumfana mungizami Umyele usebenzi ungakinsizwa Shiyuva lumfana mungizami Kumele usebenze mfethu ungakinsizwa Kodwa mili mnyaka webafana Le mnyaka emila ngekho yobafika kithi ngengoma Singavakahlamisi bayayivuma lengakithi yethi ngoma Singavakahlamisi bayayivuma lengakithi yethi ngoma Ayifuna
emanzini la emuva mngani wami ngithi yibuya mdada dothi ngaphinde ngabuya mina ngiphuma phansi emkhanya kude ngwavula intaba yembe la ngivela khona ngithi kulonyaka mngani wami izinga tshintshi kakhulu ngiphethe iklasi amaklasi inkosi amaklasi grade 13 hayi-ke webafundi bami ngiyaniphica ngiphica ngeyelo mayelwa nelo bhoni labakahlamezi uledi songo kwaba maziyo awu nasho nageja okay wakhohlwa wakhumbula mngana mveli izinga lensango niyo kakhulu lezinsuku ubona nongabafanyana okuncane kuyibamba kuyishuwa uyuqa kuyikhipha ngamakhala nangendlebe lothi uqamba ukwiza uthi yiwe mshana yokuzwa sekuthi yebo malume ngithi waqala nini le ndebe manje oba siwamba unwabuluka nje ngathi ufuthi lase ngovumo oyikade mina ngaliqala awu shit waplaya mthunze kukho namba lonke lamthani yamaqedwa sibulalele ngabafanyana wakhona nongomantombazana nakhona wopha sekubuya sikhuluma esithini yomfana phimbe ngoba vele lezi zinto ibhema nobaba baze hayi ngiyaxolisa abantu abadala ngiyehla ke nyunga abafanyana ibhamanana lonke kambe ngisa abantu kucela ukuthi baba balandeli baba wo-Facebook angithi abafana bawufuna ukugqiba nombhodo ovula abakahlamezi ngithi abafana abancane lalelani la umqhele wethwaso wesangoma ubili ongasoze kwalingana sidala lokokwe ngithi phumane emabhozini phuma mfana mncane phuma mani hayi suka ngithi-ke kulonyaka njengobe ngishilo nje izinga liyo kakhulu ngo-grade 13 wami asihambeni kanje grade 13 ngithi isisi somahamba singakanani khuluma lapho phela wakhe khonini wahoba nje khuluma ndoda awumoromoromo isisomhamba siqonde kaphonsini kakhulu ngithi wabafana abancane vele nina niyazi ngitshela ubani le ngoma mina nguSendisi umfo wamalingi wabhothana wabamthanayo umathanga etshintsha into omzimzela ikisi nemejayo esentweni ngiguqa le nsizwa edlinga abalaleli eminyama ethandekayo mantombazane mathatha amabili safuna ukujwela nosilaphi awuyakhoza ngithi lo yisiko kadade wabo uzitha ziyamlandela ukuba ifuna ukubona impumelelo yakhe kunjani-ke masekunje yile kuze eminyama abayihlabe bangayibopha shobo macede ukuphuzela izise emadodeni ulong division isibale esihlula belungu mina ngumgqilazi wetshintshi kukhala amajongo sugadla sebephindele indoda engani wasidalo wozona mina-ke mnikeni amanzi agezefo usho wenziwa yenzila lo phela ngeke uvele uzone engenza ngalutho hashtag phuma mfana emabhozeni bazokulimaza abakhahlabezi thina sishaya ingoma bavuma abantu bathi yilaphi ingoma yabakahlamezi wayivuma umama makhanya wayivuma unondomiso wamafuleka lebo lasempontshini yithi wemfana wephimbo ngiyayibamba lapho izitha zami zosala ephipha mina sengile